Awuzoke selibingelela hlobo zami lokukhona ngalesi sikhathi namhlanje sihlangana njalo ngolesihlanu Friday ntambama on Ezra Jesus Banda YouTube channel le YouTube channel esinika imali ngoba sithaya ingoma wa copyright abanye abantu so labana senza imali so siyayicela imali kini la lonke ufuna advertise samba le CNC laphana vele emthini kulobongane who is obviously bamba emthini yethi elo obvious kona phana siyalibingelela ke namhlanje linelibhalile lonke. Thank you very much for writing to us. Engiphetheka manje ubani bona ke umuntu la ufuna ukungena kuhlelo lokho efona lo muntu unomthandazo leya. Kunjani nomthandazo leya? Nomthandazo uthi ngiyabonga futhi mina ngisuka ke eBay Bridge lapho engizalelwe khona ngakhulela khona ngasuka sengile 18 years ngisiya koBulawayo kuyathola ke umsebenzi. Ngithiyeke mama lo baba ekhaya. Ngafika ke ngaqalisa ke ukusebenza ngicina siyasebenza ke emayadini amayadi akhola kwakuthiwa kuse North End koBulawayo nje ngasebenza kwesikhathi ngafundiswa ngomama lapho uMrs Mlelo wamfundisa umsebenzi ngaze ngajwayela ngihlalile khonapha ke eNorth End kwesikhathi ngacina nami sengumuntu kokhulayo wathi kusithi ke umntana nabo omdala wayenza ukuthi vele angena angike ngithi wangikhombisa kodwa wazenza yedwa ngoba wayephomba ufika lala lami Santana walala lami engavikeli umthetho ngisaba nzamitha ngagcina sengizithweleke umsakazi into leke ngomnyaka ka 2016 okwenzakale khona ngithe kunjalo wangitshela ukuthi no kumele ke ngihambe waqasa ukukhuluma kubi ngami ukuthi bangixotshe ngakibo kodwa kwehlula umama kwasembuzo ukuthi lesisi wena kathi usumithiswe ngibani usalungeza amadoda usaluphuma lapha ekhaya ngahara lokho engakhuluma ukuthi ngimithiswe mbani ngakhuluma nomama next door esebenza eNorth End line wanjena umene batshela iqiniso ngoba ngumntanabo ngasemhlala nomama phansi ngasengikhuluma ukuthi mina ke uGimmo ngiyo owamithisayo wayela lami ngavumanga wawa umama wela phansi wakhala ngoba umntana ke ebeligugu kuye efunda ke eNational University of Science and Technology lapho bestarta khona wambuza umfana wala ke isisu umama lana wangichaya wangixotsha wathi ngihambe kithi ngaphendula senlo anti sizobika futhi ke isisu bahlala kunjalo besala leso sisu ngaze ngayabeletha umntwana aphuma efana nalabo ubaba wangikhona nguye sithi no umntana nxa ngagimo kumele bamthathe bala kanjalo umntwana umama zala lo ngangumsebenzela engavumi kwaze wathi ngakwesikhathi ke ubaba ngahlangana la sekilo umntwana wanthela isigqoko waqalisa ukemvakatshela ke ubaba watshengisa uthando olukhulu ubaba kuya ngesikhathi afuna ukutshela okwenzakalayo wagcina mina sengizikhombela kubaba sengi girlfriend yakhe ngidlale la 8 years wazondikela le ndlu ke enketha 8 koBulawayo ubaba lo sedliswa shona kodwa ngiyambonga umntana ke wala ke sisi umntana amsekhulile ethisa uyafunda ngicela njalo ingoma ka Big Zulu themba ke ingoma lekeza ukuchaza ngitholile ingoma ka Big Zulu nasi ubani uDonsi Ntambo nje manje hayibo wazadlalisa kwaThemba simthinte manje one up asiphathathe hasla hey bangibuza 21 yemibuzo bangazona kodwa ngeke benze lutho bengingedwa kule meko bengekude okangene intwana yami shona kubo ngoba laba abazazi bafunani 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 funa uthando imali 21 question nina nemibuzo bana bayibheki lebifu ngibona ibutho benithing newo kanti
bathanda masitaba basandi masibamba batwala masipapa basinikeza induku mashayana siyacela siyapapa lisinikeza uthando masithanda niyabona siyakhankasa sibhala indlala emakhasana kuvuma balose msana kuvume nedlozisa lenkomo yengozisa njehlambani ungayisuzisa ningibona nginyonisa ngisengalengiso kokhozi kumfana lengabi yenkosi ngisengangitaka ngoshuni bambuza 21 yemibuzo bangazona kodwa ngeke benze lutho bengingedwa kule meko bengikuye awubangene intwana yami ishona kubo ngoba laba abazazi bafunani 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 funa uthando olumali afika ngemananing wenyakaza umntazila namining namhlanje nginamalini mangimele siyibale banamalini mayithi nginamaning inkabi nekoti yinyamening mankosa ninamaning awukodwa nangona ninamalini karapa ngatula bayiphika ngatula ngarapa ngathi batheba batheba bayithi kantaka ngoshuni nganki inkabi mayikhonya nayifi induku esekhanda nayifi ushuni wenkabusuyindi sawutaba wafunywa nayifi bangibiza ngesipukpu phela ngizamele ipupu ezamile tuktu ngeke bangithanda kwesumbu sangena babela umoya kabi nehasa kwavuka ito sakhala baqala umoya ijima imfene baqala ukuloya basandi bonke bathasiyona imali soyilima sonke ndima sizinga we can't give up now soyiphusha ngengane njalo yasina bambuza 21 yemibuzo bangazona kodwa ngeke benze lutho bengingedwa kule meko bengikuye awubangene intwana yami ishona kubo ngoba laba yingoma vela uphezulu abazazi bafunani yesichaleke udadewethu lapha nomthandazo Leya esithemba bane kujabulikisile siyabonga kakhulu nomthandazo lawo bhale yakho ke ize ngokusheshsha bese siyibala babhala ke abaningi lapha kungisakhumbula siyabonga nalonke ke elibhalayo emphethe kathesi othi sibone semphethe kabani semphethe kusona umthandazo siyakuzama zama Dube unjani zama wena zama uthi ke uhlelo yilo siyabonga kakhulu usikhumbuza kudala kwethu mina uzama okwamanje ngise Australia ngisuka ke kobulawa lapha engikhulile khona ngafuna ngaziyaphethe ngibuyile lapha umnyaka unga 2009 ngisiza lapho uzohlala ePerth ngasuka ngaye eMelbourne inkinga ngasuka ngihamba ngatheza umfazi ekhaya ngathatha umfazi ngamthatha ngambisa lapha inkinga iqale kanje wayentshela ukuthi ex yakhe ngubani uyayiqamba lapha ex kodwa ex yakhe azame le ndawo ngasenziswa kuthiwa ke ise Australia ufile lapha sahlala umnyaka engumfazi osweet kwamagama waqasha ke ibehavior engaqondakali esentshela ukuthi kumele ngibuyele ePerth ngifuna uyabona ke cousin bami entshela lo kanti ke sebisene sebisene le bar yakhe leke kwale Perth bathontshela lokho kunjalo ngimbona nje ibehavior endlini nxa sisemacansini la ukhanya ngumuntu velo ongani kalandaba nxa ngikhuluma la sesnapper siba rude kwamagama mama lo ukuthi uhamba njani ngokuya kwesikhathi ke angazibamba ngabe basebesiyadakwa lalo ndoda kwaba lama video atrenda ku social media bedakiwe ngambona ngabe ngikhangana ke ngisiyadinga indoda ku Facebook ngabona ukuthi hawo this is the same guy athi ungi ex wakhe next thing nampo ke sebebotshiwe sebe involved accident okwafa khona umuntu wabe mfonela ukuthi ade nyuki lift yesebotshiwe wathini ngisakazi ke into enzakalayo ukuthi ngahle ngama kanjalo wagcina sekhumqiniso ukuthi hayi landi boyfriend namba sesibiseni sebethembisana lokuthi bafuna ukuyachata behind my back ngibohlungu lakathezi ngisaba lokuthatha chisa yimuza Madube ngise Melbourne eAustralia ubelela ngelihle ya hayi gender leyo vele yaziwa ukuthi can do anything uthe unothanda ingoma zika Japreza uqongosela wathi please ngiyamthanda uJapreza nxa ungathi ubongana dinga uJapreza ngajabula kakhulu bongani bathi wena ungazana lo Japreza akuyisukumisa ingoma kaJapreza nxa ulayo kumbe ufuna ngidinge mina ngapha umuntu uthi wena wazi wena ufuna uJapreza Chiremerera when
Nasi ingoma ethi Jeremerera vela kuChappreza besitshele uZamadube. uZamadube ke waqineta nalo isizala ezama ukuthi akhawulise umntana. Waphawulela ukudla kubabazala. Wathi nangu umntana wakho belapha njalo. Manje ngizama ukukhela iscenario yakho. Indoda ka boyfriend yakho uyiselala lawo wena lo mntana leBoyfriend yakho. So lapha ngendlela ulalo ehlozala ulalo khulu omntwana. Ayi umhlaba semaphethelweni impela uthi kodwa uyabonga ukuthengele indlu yakho ukuthi uthele umsindi. Sabantwana Dlomo mphethe yakho sabantwana uthi ngilapha ke South Africa ngibuyile la ngomnyaka ka 2010 ngathola kulobunzima umangalisayo lapha eSouth Africa ngisebenzile endaweni ezitshiyeneyo ngasebenza security ngasebenza ukugela ngasebenza ukuthwala ke impahla ngonye kuyimota lomngane wami sithalante amaloja ayithutha ekwenzakeleni lapha kube lobunzima obukhulu ke welilanga ke ngihamba ke etown eJoburg ngabona sengiseqelwa ngamaphoyisa ngicane wangibophelele iphepha bangibopha bangikhahlela bangithwala laba bantu laba bangibopha bangisa ke police station
ngafika wasesikhona ngumunye lawo obamba inkunzi namsakazi vela ngizange ngifike ngigange egoli kwakuyi mistaken identity but babethethe enye ifoto kulo muntu ayesithi him yahlupha le ndawo ngavalelwa ngahlala ke ejele kwalanda umnyaka wokuqala owes2 wabuya lokho besithi him kwathiwa kuthiwa i-trial yasethi i-trial sokulabanye abangu7 sabotshwa bebotshiwe labo bona bachazana kodwa ngithi ukuthi umunye ke achaze mina ngithe ngikhona bejele ke ilo engangiliphiwe labuza ukuthi ke umuntu lo ubotshelweni kahle kahle bisani evidence the only evidence ngenye ke ipicture babelayo vele umuntu wakona ngihambelana loba ngihambelana babengela fingerprint yami bengela lutho ke yahlupha indawo le ihamba i-trial azachaya 6 weeks kwabuya kuthiwa i-judgment lapho kufike khona ujudge wathi umuntu lo must be acquitted akakho icala laba abanye abona bagwethwa ke ama-15 years ngiqede 2 years 4 months ngisejele Chisa ngazama lama-lawyers ukuthi ngikhompasethwe up to today ngibuhlungu into yenzela kimi ngomnyaka lwana ka-2014 ngilakathesi ngilama-nightmares ngoba le ndlela engangitshaywe ngayo akula muntu ombhadalayo uba li-foreigner South Africa ke uthwala nzima ngoba amanye ama-rights asowakho okwakho nxa ungene ejele ungenile uyafela khona no one cares ngizwa ubuhlungu mfakasibanda ungangincedisa yini manje mina ngisoloya angisoloya mhlobo wami I wish I was a lawyer ngabe ngiyaza ngokuthi ngikuncedise manje ngisoloya uthi ke wena ke ngendlela okwenzana izinto uzagcina sisenza into okuthiwa i-revenge because umuntu wakuthengisayo umuntu omazi wakhala umuntu wenkosi kathi kabe sokuhambe njani libophisa umuntu lamaphosa khona pho ngubona ipicture seyiyo ayithathayo look this is painful ukhethile ingoma zabaninganyana mana sports ukuthola ingoma yakho uthe uthanda uLucky Dube bona ngitholeke uLucky Dube yakho ithandayo
Lucky to be captured live at the Standard Bank Arena in South Africa ingoma ke captured live album lapana ke kakhuluma ngozama Dube lapana ke athatha umfazi eZimbabwe wahamba la ke kwale Ozi bacela besenza extend okwenzakalayo uthi wazama ukuxolisa ke umama lo uthi ikwe ngeke afa sathatha lwana umfazi kwamanje ke kakwazi ukuthi ungaswahlwa thula wamcatshela kasafuna uthi kodwa kuthatha angeke asaphinda bese mbalela leka sabantwana Dlomo into wabotshelwayo ke imistaken identity wabuya becela ukuncedisa ukuthi ke utholakale lo ukuthi bambhadale asemtshela hayi angisogqwetha mina kodwa ke ungasenanzi kufisela inhlanhla baba 2 years 4 months phakathi ejele mistaken identity senzeni mathe ngiphetho yakho kwamanje kunjani senzeni wena uthi mina ngibhala ngiseHarare eZimbabwe khonapho msakazi ke mina ngangigada ke emagamtree kobla ngisiHarare ngagada kenye lift komnye ubaba umuntu omdala engangimhlonipha kakhulu mina ngangile 27 umnyaka lo nga 2015 ngisiya eHarare lapha bese ngisebenzela khona bengisebenza kwenye call center eHarare ngihamba lo baba lo wangitshela ke indubeko zakhe endleleni engitshela ukuthi yena ke abantu bakhe bamfuni njalo kumzwisa ubuhlungu ongumuntu ke odubekileyo ngoba umfazi wakhe uyabe chovela abantwana bamzonde lami lokho ngihamba sithi baba ngihamba laye waphaka imoto waqasa ukukhala umuntu omdala manje mina ngoba ngikwazi ukudriver wathi ucela ukuthi akathi iyocu kancane ngoba lo walala ke emoteni ngama lokho enhlezi ngingena efonini yami wasuma phinda wadriver ke imoto sahamba sithe sifika sengaseHarare wathi nakasedini wasicela ukuphaka waphaka this time wasongo 11 ebusuku ngithe ngikhonapho ke ubaba lo wathi ke usaphuma usachama wahamba ngahlala ngabona nya umuntu ilanga laqasa lokuphuma senitshalo uvalo ukuthi vele uhamba njani lokuthi ngizenzana amakhiye ayikhona ignition abantu kwafika abantu bama ngathi ayimelele ubaba la bedlula imoto yayiduma imile emgwaqweni ngadinga ukuthi usisa laphana ngabona ubaba lo nya ngase ngicina mina sengimisa ke izimoto omnye ubhuti wafika wacicha wafaka amakhiye phakathi wavala izivalo sahamba ngithe ngifike eHarare ngabona ke sokunews ukuthi ke kuloba odotshwe efile uzibophele into le haunted me lakathi sibaba lo ngiyambona nxa ngihamba lanxa ngihlezi ngichaya lovalo kakhulu ubaba lo ke ngesaba lokuthi ngiyefakaza ukuthi hayi ubaba lo ngihamba lami bekhala ngalokho ngithi baba wathi ke umbaba Khutsi lapho khona lala ngokuthula edayinon lami nhlani phela ngazimele ngincede mina ngakwekela ngisithi uyachama kanti usathatha umphefumulo wakho ngizwa ubuhlungu kakhulu ungixolele rest in peace Zororai Murugare baba Khutsi wathi ubaba Khutsi wafa kanjalo ke indaba zinzima lezi ngicela kenye izingoma ezilandelayo wacela ingoma ezabanenge ngibona ngani ngizakutholela ke splash sakho seKlopa Dan Chanda seKlopa
ingoba sitshale senzeni mathena ukhonale ke eHarare ubaba waphuma emoteni lo uhamba wazibophela wabona ze ubhala kupress wamchiya emoteni yakhe hlezi 5 hours emoteni elokhu emmelele uyazisola ukuthi ngaphuma ngamlandela umuntu omdala ngize ngakazibulalanga madoda right ongiphethe manje nguJoel Gwizi kunjani Joel Gwizi baningi abo oJoe sasicabanga nomunye wethu ngale CNC uJoel Gwizi uthi ke mina nguJoel Gwizi ekhaya ndabuka ke eGokhwe ngikhumbula ke umnyaka ka 2019 lapho bengikathe ke ibhasi ngisiya ke eHarare ngisiya umfowethu omdala ke ibizo lakhe nguJonathan ngisafikile ke ngafika ke eHighfields lapha ehlala khona ube loja khonapho lonkosikazi wakhe uMayi mana ngaqaba ukuthi uMayi bani ekufikeni wakhe ngihlale labo khonapho lami ngizama ukuthi ke ngilungisele umsebenzi ubhuti wami uJoe wajala ukuthi ke drive ama trucks ahambe ngasala lo Mayiguru okwenzakala lapho ke uMayiguru ke ngambona ke ukuthi kukhona ke akwenzayo wasechala uvalo uMagwire waqhaza la ungikhilela ke umkhuba engayisiyo kwenilanga ngilele wasithi ke Chando Shamari Chanduraya wathi ke wayendlala phansi kumele ngizolala ke embhedeni ngase ngigada ke emlele ke embhedeni kangikwazi ukuthi umama lana wangenzani ngabona ke sengiphezulu wakhe umfazi wabhuti wami alalo umfazi wabhuti wami sathi siqhaza ukwezilalana konjalo wasezogula uthe gula lapha nowabanje ukuthi ke uyagula wasetshela iwe wende kunocheckisa ngihamba ngachecka ngatholakala lami sengipositive lo bhuti omdala la ngezokhuluma ukuthi upositive but azange ngithi ukuthi lami ngilayo into engiyenza abayo umsakazi engihluphayo ukuthi ke uMayiguru uthi mina ngingamnika umkhuhlane yena wayigijima kangaka so sonke sisehlelweni ngibhala incwadi ubhuti uyagula kakhulu vele anytime engafa namhlanje ngibhala nje ku16 October 2025 ubhuti ngenzakala ukuthi vele akafiki uDecember yimi uJoel Gwizi if kuyimi embulela ubhuti ngizwa ubuhlungu angazi amaphilisi kamsebenzeli kodwa mina ngcono ngiyaphila ngiqinile lo mfazi lo uyaphila angisafuna ukumbona lo Mayiguru sengihlala ke eKhambuzuma yimi uJoel Gwizi forbidden fruit le akuphomba ukuthi bonke ungena nje umfazi kaBhuti futhi hayi inkosi yami angazi ukuthi oJoel njani oJoe umuntu othiwa nguJoe nje ohlangana la kumele mesabe at times njengoba libona ukuthi lo Joe wenzani so libabhasobhe ngothiwa nangumuntu othiwa Joe baleke sibili ungami ungasondeli futhi leduze nasi ngoma yakho kaBrenda Fashion my baby
nyongo. I'll just call. My brave Brenda Fawcett, my baby, mbambe wrong. Obvious mbambe wrong. Yeah, Joel Quiz, besitshele wena lengoma. Siyabonga. Lapha no benhlabela ngendlela ijakalela Patrick ahlabela ngathi obvious mbambe wrong. Yabo. So kungamangali khona ukuthi obvious mbambe wrong. Hani laba ngithi Patrick. Ngeke sihlabela njalo. Imbambe wrong. Yeah. Tracy Ncube unjani ke Tracy lana ngitshela uJoe Quiz ledlule. uTracy Ncube okwamanje use UK. Uthi ngileminyaka e15 ngilapha ke United Kingdom. Ngihlalile lapha ngachiwa ngabadala ngingela amaphepha. Baba wafa ngo2016, mama wazofa ngo2020 bachine nje nge4 years. Kwabhala kuwili ukuthi ke indlu ngiyami ngaze ngatshelwa ngikhona ngale UK ukuthi lokho ngokwami indlu yabo baba lo mama eseSouthtown koBulawayo. Kulomntaka baba atshontshela umama kuyamzala eceleni nguye ukuthi waselisana lawo.
So into eyenzakeleyo ukuthi uNkulunkulu ngibusile ngathola amaphepha ngabuya lapha ekhaya ngazama ukuya ku-master of the high court salungisa kwathiwa-ke ngumntaka baba kumele-ke sibone iplan despite ukuthi i-will yayikhona. So uthe ephila kanjalo-ke wasethi uyahamba esiye Victoria Falls wenza accident wafa. Manje into ekhona ukuthi abakibo kamamakhe bangakhiza udime ngamloyayo kunzima chesa ngithwele nzima abantu bakhona bayengafuna kumngcwaba bathi ngimudle mina kade ngise UK angikwazi ukuthi ngenzeni indlu engayitshelwa ngabazali bami ikhona kodwa-ke abantwana bakamama lo stepmother ubaba mithi seceleni ngaphandle wafa lo sisi benza umsindo bathi bona nxa ngibuye ekhaya bafuna umntana bephila angizange ngibambe ihlahla angizange ngimenze lutho lakathesi-ke kuthiwa yimi engambulalayo. Ngicela-ke ngizwa ubuhlungu kakhulu ngi-challenge izingoma zakudala ungilibazise. Ngiyabonga uhlelo madoda balo yabantu batsho njalo bathi-ke umama ngisephosele wachaya kwagadla lwalo umuntu. Ngicela ingoma evela kuBrenda Fassie ngichayile Breaks My Baby ngayichaya last week mana ngutshele-ke le Bam Bam. Sure. Ozabonga.
Bam bam. Papa Penny. Khona ku ANC South Africa ipolitician manje. Council omkhulu. Ke lambaleke incwadi entemi yokucina Moses Ndebele. Moses Ndebele ngiyakubingelela. Uthi mina ekhaya kithi kuse Cholocho. Ibuyile benhlala koBulawayo. Umnyaka mboswengela ukhohle. Umnyaka ka 2008. Isikhathi eZimbabwe ungani kuyalanjwa yonke into enjalo. Unkosikazi wami ke uMancube wabuya evela ke ekhaya ezombona ke edrobheni. Ngaleso sikhathi bekunzima nami nisebenza kunzima le mali ngekho. Wabuya ke laphana ngambona nje ukuthi ungumuntu ngani kamanga kahle. Wayezwakala ngumuntu olephunganyana inwele zakhe zithwaphene. Njengendoda mina ngase ngimbamba ke ngisithi kangitshela ukuthi kwenzakalani. Ngoba ngangicabanga ukuthi uhambo wadlula kwenye indawo. Waseqalisa ukubaleka wonke umakhelwane waphuma bathi yena wathi ucela ukuthi akhulume phambi kwamapholisa. Ngamalo ukuthi kuyini afuna ukukhuluma phambi kwamapholisa. Ngithe kahle ngimgamule bambamba ke abantu. Sathatha lapha sasuka saya eLoveve police station. Lapha afika ukhunywa khona ukuthi ke ubanjiwe urechiwe erechwa ngabafana ke aba bamba ngekombi evela ke Cholocho. Into le yangethusa ngoba zange ngobelieve ngacabanga ukuthi vele oqama manga babeze komama bebathathu ke emoteni phepha into eyibhalelele babe rechwe ngabantu sophala unkosikazi inhlambe nga neXolisi babe banjwe ngabantu ke abathathu lapha emoteni uWindy lo mngane wakhe bengumama ababili wasechaza ukuthi omunye umama khona bamchinda neRichmond amapholisa amthwala gijima laye sacela simthole lo mama babuya ke police station imota sayidinga ukuthi yipi batholakala abafana bakhona besentumbane yikubotshwa kwabo abafana baba baphika bathi omama laba bavumile yebo bebatshintshanisa kodwa bebevumile ukuthi ke balale lawo umfazi into la emphilisanga kwaba nzima ke kimi ke chisa ukuthi ke ngibuye le feeling futhi after that ngoba ngangi caught in between ukuthi kabe uvumile umbanjwe ngenkani babotsha abafana bacebe gqwethe 15 years ejele umama lo wahlala singathintani ngacela lami sengibhoda phandle kodwa umama lo ngamkhangela ngizwe ngimfuna kodwa nxa sithi ngiyecansini uvele wale umama lo ngasithi mina ngiyakukhula ungcono uhamba usukele lo mama ke esithi yena rice siya ugcina abantwana wachebhala inkalakatha encwadi ende waqonda ke kuKami edamu leKami ngale lapha afike wophela ilitshe wazijikela emanzini idumbu zakhe satholakala emva kwensuku ezintathu ngiyamkhumbula ke umama kodwa kwakungenanto engayenza wafa kanjalo ke unkosikazi ngicela unchallenge izingoma ezilandelayo kunzima ke le into kwaba kubi ingoma ubhalile wakhetha zabaningi uthe uthanda uBrenda Fassie ngingamtshawo uBrenda Fassie udingeleni sibona ukuthi ubongani ngasifakela yipi enye laphana kunzima bakethi ibokwenzalayo amadoda akabelieve ukuthi omama babanjiwe umama bacina besiyazibulala kwenza ukuthi umuntu abanje iganyavu kumele ke bakubelieve ukuthi akulula kodwa ebalungini bayakusupporta into elula kakhulu umama babemzwela thina abantu esintini sithi hayi lapha akuzange kube lento right so ngamanga mana ngutshela ingoma othe uyathanda ingoma kaNtando uNtando dali wami I think uyahamba yohlala iwo yinde naso ingoma ke ngutshela nesivala ngayo uhlelo namhlanje mbangela abafana beCNC uBongs siyabonga kakhulu uNkulunkulu alibusise bye bye.
Shine.